Government kurabira mu kitongole ky'ebyamizi etandikire kukora project yo kwiterera ebihingwa eya miliyoni rushanju omu kyaro kya Bwizibweru mu muruka gwa Kibugubya omu gombora ya Kyabigambire omu district ya Hoima kandi omurimo ogu bagukwasize aba Nexus Green. Bita abatura bahayo kwetombwita barikugira ngo bagiire omuturo omwe wenka bo babashorora kandi nabo bakubenda benda kuganyurwamu. They don't involve the community. Like now you are seeing here, this process has stopped. Why? Because we are green. When we ask individuals, they tell us the project is for the family. Naitwe ntuba habwaito ntuba twinaho emirimo ende yitukuba tukolaki ntukoleraho tutali mu itaka lya kayitu ebyo kyonka ntumanya nti naitwe nkabatayi twina mulingo gutugenda gobora batusobole kulungi niko tumanyi tusobole kugobora naitwe nkabataka. Isaac akitwebye oihirwe project egi yayitongana hari kugira ngo wakahayo itaka rye yarukuhika hiki 10 nyonyikirize mwebinda abani nkora no mukuru faka paso no gwamanyire tujya kuyikiraniza esomere ryo hanebeho hakuba nyona nyobo nkaba nizarwo munsi ebinyine bintu taje nabi kyoke binyasangiremo nibyo bine binkora. Omukugukurwa mu kitongole cy'ebyamizi nagira ngo ahirwe project egi naza kuba ineyo obugabe bwo kuherezaho ebyo kama 50 arigana. Mwami Isaac ajja kuwako portion to the community bana bali willing to participate. Nchiri kujie naye tuba tusaba abawenga at least 50-50. Project ejabiri yo kwera abantu abari mu buringwa bwa hiki 15 bitita kerba jitire muri yona nariyo muntu omwe gashokanwaga ba Ambrose Katoto.